kubor nakaslem jong unongsan hima. Tang kendiat sngi hadin bo sembut Menteri Rangba kejela ubak Preston Tensong ulayat ho baka bai jaka ban snai ke surok Western Bypass kala rem syabapalan nakaliang ka senjuk kinong sensar snong nong tleu area haringkat ka henyo trap Acik National Movement kala pak kerke de jing tho ban ai jingmut ya ke sarkar jela ban snai ke ni ke project naka surok kabaladan lepa kata na mamaram sya saw kwan Ribhoi District ha kabaka baishim jakaru kan long kabak hamduna ladashna ya ka project nagani ka ju ka surok kabaladan lepa Haka jingtho kabala pha shoba tensong menta ka sngi ka khatway terik uno pra kabala soy de ginong kit kam ka senjuk kinong senshar snong nong tleo area lembat ka HENM Eastern West Khasi Hills kila penpau ka jing diau lada ka jela kan do no ya ka project Western Bypass tang namar ka jing rem palat ka bai jaka kumbala de ban penpau do sembut Menteri Rangba Dangshen lingba kilat pathai khubor nakaliang presiden ke HENM Eastern West Khasi Hills uba artis rentat yang ulaong bawat lada amshim layo banye kendo pada sembut Menteri Rangba Henry la shuaiti ke jingtho sa ka office jong-u hagabaya day bat kaniga project Western Bypass uliat hu ban kaliang jong ka seng harengkat ka senjuk andala de banye kendo lang las ngaudai ban pha jingtho sum sembut Menteri Rangba harengkat ke jing ai jingmut kenang banemdu ai ya kaniga project Western Bypass kumta ulaong bagajing ai jingmut na ka HENM bat ka senjuk kinong sensar snong nong tleu area kalong baka sarkar jela kan penyai no bet ya kaniga project naka surok kabarim kabaladan depan nadu mamaram Ribhoi terter kenang ba ka project kanam long le no ai bat kan long kajing mentoi ki pat ba bat lat na kajing dheng kali hasilong baro kawai ulapen ken mauru bakat to kat nis na menshwa kala don teng kajing let pet ya kani ka surok na mamaram Ribhoi District da Menteri Rangba kejela ukonrat kongkel sangma Tom tasngi ka kerja tarik berang ar jarak pulai. Nakaliang ngakum upsden juga SNM Eastern West District. Harangkat kajingnya penbait lang da komiti bat kisenjuk orang bak senong jong erang telu bar buai. Hadin bingi yo i leng ba kilat patai kubor ba umstar jongi beri pej approve ba PT tengsong baila keren bai ong ba kata ka Western Bypass bakal arem palat kata ka bajaka kum datar ter kat kum bai laong hagalong bagilat thai kubor ten galiang ni hadin baga jing stuk jumur lang mentakas ngi wat langim kendo ya i ngilayo ban somit ha ki PA ki jong ki leng ba kan ka kot ka jing ya trelang ba kasenjuk ba snong nong klip area berowai mentakas ngi kalau blok sebab pelat kila sakut no sistem nanti ki saudara senang bapli ajing sya muan kendo ya i minister program jingi ngayo i lang bagi tiket lat sa kubor bana galiang jingi ngiting baga tai ka project yo la se kan sadu kumba iong bakal arem pelat tang bajaka teng galiang jingi unong sung senong jong ka tai ka nong klip ire habar goi kum tata sadu sakrang tengi ni ajing mot ya pi minister program ya ban kendo kat kena ke project nam ta kasuk kasain jong upai ban jong snong khamtam ya ka blok tengah kentu ye pi ba sngoba ban lek no na kan tik barem nam maram kum ta sadu Ribhoi khot beng sai sin ke hiring khnang ba kan project kamlong no ei na ka banta kajing danggali jong upai ban snong ban wan shlong namar balai kat kum kakarteng ka de Western Bypass te kat kum jing i jong i ba ka claim yu na ta ka Western Bypass tengi ngolongo kai i kali yu pun ban na eastern te na iskasi hill te ni ngolongo kai tade hang tan kalang ni wan ban pathai lang bai ni ilap thai kubor ba chapi wat langim ya kenduk mentas ngin re ngatrai ya ka jing ai jing mut jongi te so ba accept lang lene penbet ba khot ni ring na kalang ni train kat bat phi na mentang na project lada pi ngap lem ni ke jing ajung mut jungi harangkat ni kaseng harangkat ni trelang bat kirang ba snong jong te area berowai
Namar kajing isa nama maram kat kum kajing lek inspect u chief minister kapor kibala lek kadai hi mamaram syari boy terta. Kaumur ni ai jumu cucu ba yo la se kadon kajing thot na banta kate kadam. Namar nama maram mare poi ha deu so perang kemot la ban lek no sate sa gawe ban penkung na utei u we ulum jong dingyai satu kala lek kadam. Bat haju kopor ngaliang i kisamlang ui kalong kumne ada piyat nagate nalat umsaw umta tarter kakum ketu project ba pi pila yai por serta kebomot ba dengan makala wat kadam ka khendeu kan poi satu nomor itu giwat badon satu kade giwat betuj sadam tingi ajing mot yepi minister dan burom basumha lek bet na kan tik barim kenang ba kipat ban sunong kin sok khamtam ya ka blok ka denggali ha soslong kumba mentas ni sibun ba ngilami nasional harangkat kisro nasional ngila sakut blok no hashtag nanti henry ni poi tangi angut kisamla chane bono submit yang nekot walau kendo ipi ni request ya pi ba dang nom no sobha ya penbet biang sa sisin thaulat namar kenang ba kate project kamlong no namanta ubulum usurok na banta upat ba no sisnong hakate ka thani bure khamtam ya ka danggali hi berkuai Dangshen nakaliang uba preston tensong uba pet ya katanat shna surok kejela uliat ho baka sarkar pedeng kalamang kumba hendreus pa kelur tingka ban shna ya ka project Western Bypass Henry ula penpau ke jing diau namar ka bai jaka ban shna ya ka project kala rem sha bapalan ha ka baka bai shim jaka la kham rem arsha ban ya ka bai shna ya ka Western Bypass uba tensong ula ongru balada amla ban penbet ya ka jing rem palat ka bai shim jaka ka sarkar pedeng kala ban nemenjur shu ya kani bat kala ban poi penban sha uput bandu ya ka project Western Bypass tang nakadaw ka jing rem palat ka bai jaka project cost, kabumot construction of road, double lane, kapoy 600 crores. Itu kata kadai for construction of road. 38 kilometers, kapoy 600 crores. Anda kapoy sekalan compensation component, poy siya cara arpa plo. Tehanta bisa sutu, ba kumno kala banlong, ba kanrem penban kabai caka. Ban ya ka baisna su long no aju rem ka jaka ban ya ka snaye la long no ka ai sa ka yeng itit lai haja saujar square feet an snaye pla ti bin kala po de ki klur te ka bang la ban long ba ka jaka kan kham rem ka jaka ban ya ka ba pit snaye ya ka ye te na ta ka daw ko long kumju kumnu kala ban long ba kan kham rem kajaka bangit siu ya ka surok banya ka bangisna ya kan ka surok ka belong ka surok double pia kalan akusian ni kam julong ka kalan akusian buat sini kalau baik ka assessment kawan mau pinaki district collector mangina kalian department na state komen ngim do nei ka syom na kalian jong ka district administration na ka district collector ban le kat kum ka report jong kini ke district collectors jong ka riboy ban ke east Khas Hills kai ka daw ba kani ka bai jaka ka kiu hadu ngam ong balai ka ka daw ya mentan mangila kejing kren jungi kolong ba sengau ba reassess ba sengau baru ban revisit yang ya tadi nama ladang imla ban penhia ya ka do ka bomot minister jongka road transport ubangai ya shong meeting lang nga mentadang hadir benai shong pula ai daka basai kada lada prensai nga wong ba lada kalau kami ingin namla ngirungin ya pak kalian audit nomor ba kumnu kalah melongkan ren ka dor chaka ban ya ka benisna ya ka project ani ka sulok ki nomor ka DPR kalau baik construction itu ti kawan sakawai pat ka komponen ka bangi ong kalana position nomor ya kalana position ndai nak ene chitel ndai ka perlu di bala assess ya ka dor ka khendeu ya ka dor ka kanile nak kalian ki district collector
bro ki district collector ki devan le kam bat kata kalau kumo katukan ni na Ribhoi district katukan ni namai na po East Kasol district pena kadao ni patha ya ki deputy commissioner bro angot bagi sko bahaban reassess namar bakum bakalong tahi nakalian ka government of India lada kapoi kata kila ban drop yang ada project tapi ngana kadao nakalian jongi na government nasko ban ong ba kineki badon jaka kitra jaka sego bahasi wachim kabu bala namar ba pinyo nong hi ba pite la daga ba la daga srok ko he jaka jongki nung kong yo nong maki nalor ba ki yo ya kalan composition la daga kalan composition ong no adai san po tengka to san po aja tengka ba ki yo then in the long run ba ya ko srok na jaka jongki kan poi kan no kalawan poi san po lang na ka san po aja dengan seruban ong bala kamu kitrai jaka kibedon ke jaka kaba ya lembaga kesro kim dei ban kim sim ban su ong baik ban sim kau bu ban ong ba la daga dor yo kalong tangsis batengka jat bade ke project joko sarkar kin ong no asia hajar tengka na trai kanum ya hap lano ka detail ngam don da ho chala kila de calculate lo kata kila calculate no stamo damar ba ka double lane bud sin dot kam ke jaka sa ku samita kalau standar 1,000 meter, the 1,000 meter, then ka ROW, kamu ka 1,000 meter long hapan le ya ka land acquisition, kamu ini dot kam 1,000 meter, but ka jijurong kata pada haduk live hopra kilometer. Dia long simple, ban kenci kenalam, ya kata.